Hello mga ka-idol, mayong adlaw. So di ko karon sa lungsod sa Dumanhog, Cebu mga ka-idol. Gumikan kay mupalit ko din hikaron og kanding nga bayi mga ka-idol kay akong buhi ono dito sa bukid. Hinungdan nga ni ako din hikaron kaya mangita og kanding nga kanang walay sungay bitaw mga ka-idol o Bombay. Oo. And then tabo man din hikaron sa lungsod sa Dumanhog every Sunday. So dinhing dapita ipangtumod ang mga kanding og ingon man baboy og mga manok. Mayo nang dinhi ta mo palit mga kaidol kay makapili jud ta og sakto ba o makapabuot man ta diri og pili diring dapita kung gusto kag dagko nga kanding so na say dagko. Kung gusto kag gagmay so naa sa gagmay. Og mao to mga kaidol kadugay na kung libot-libot diring dapita so nakakita ra gyud ko mga kaidol og nakapalit ra gyud ko. So walay sungay ni si mga kaidol, Bombay ni siya. So ang palit na ko ani mga kaidol kay 2,700 pesos. So mao ra to mga kaidol, dang salamat.